Viskaistākās meitenes dzīvo priekšmalē. Labdien, dārgie draugi! Es palūkšu jūs tagad uz vienu mirkli aizvērt acis. Un ieklausīties šajās dabas skaņās. Zeme mostas pavasarī, un mēs dabai līdzi. Saulīte spīd, brīžiem lietutīši līst. Astņi dīkst, dvēsele tvīkst. Pavasarī gaismā, mīlestībā. Šodien tiešām mēs varam ieklausīties šajās skaņās, un katru dienu mums ir iespēja ieklausīties šajās dabas skaņās. Un vai jūs jūtat, ka tieši šajās skaņās ir sakoncentrējusies visa pasaules harmonija, pēc kuras mums visiem vajadzētu tiekties? Jo brīžiem kādam ir slikts noskaņojums, brīžiem mēs varbūt izjūtam nogurumu vai enerģijas tādu izcīkumu. Arī ģimenē tas notiek. Arī varbūt vecākiem citreiz liekas, ka viss nav vairs spēka. It īpaši, kad mēs redzam, kas notiek visā pasaulē, visādi kari, konflikti. Un tad ir tas laiks un tā iespēja ieklausīties dabas skaņās. Vienkārši noņemt apavus un sajust zemes spēku, zemes enerģiju. Sajust to, ka zeme mūs baro, zeme mums dod spēku, un paskatīties augšā un sajust, ka dvēsele vienmēr tiecas tur. Un man tiešām šodien liels prieks, ka mēs tik kuplā skaitā esam šodien šeit, svinot mātes dienu un arī ieskandinot ģimenes dienu, jo ģimenes dienas tradīcija jau mums iesākta pirms vairākiem gadiem, un šogad mums ir nedaudz savādāks formāts. Es teiktu, šis ir tāds īpašs pasākums šodien, jo šīs skatuves šodien kāps gan profesionālie mākslinieki kopā ar saviem bērniem, ar savām ģimenēm, gan arī tie, kas pirmo reizi dziedās šodien ar savu māsu vai brāli, būs arī tādi kolektīvi šodien. Если ты в пути, продрог, и не знаешь, где ты, если силы не сберег, и не видишь света, если страшен этот час, и тревога гложет, к Богу обратись сейчас, Он тебе поможет. Посмотри на небо, посмотри на небо, и когда ты не был один, посмотри на небо, посмотри на небо, и когда ты не был один, посмотри
ļoti bieži iepriecināja mūs ar savu balsi. Nu, bet šodien viņš vēl citā formātā mums parādīsies un parādīs, ka viņš ir ne tikai ļoti labs dziedātājs, bet arī ļoti labs tētis, kurš māca arī ar savu meitu dziedāt. Kāds klusi pieklauvē pie durvīm, kas ciet. Laiks ir apstāties, kaut pulkstenis iet. Kad ir jādomā par to, kas ir liekas, mums jātic brīnumam, jo mirklis ir prieks. Kā pulknis, kas saprūkstās un augstu gaisā skrēj. Bet es lūdzu, projām neaiziet. Es gribu kāpēc vēl jūs priecāties un nekad nepiekūst. Ir dzene viskaistākā, ir vērtībā, kur paliek tā. Un es ar aplausiem arī gribu, lai jūs sagaidītu viņus. Ladislavs un Elmārs! Viņi nav dziedātāji, viņi ir sportisti, kā jūs zināt, priekšmales futbola komandas pārstāvji, kuri no 5 gadu vecuma ir sportojuši ļoti daudz, bet šodien mums ir tas prieks un gods arī pamēģināt kaut ko nodziedāt. Es jūs ļoti mīlu, mani lielie puiši, mani lielie dēli. Un lai mums šodien arī labi skan. Azul debesī,
Es pasaulī sevi, bet zem tu neaizmirstātu. Mans sacīts vārds tev pasaka visu, jos padoms dzīvis kronas, caurguli pavada vēsus. Dzīve, dzīve, kur ir te laime, galda ir maize, apgoldu aizsaime. Dzīve, dzīve, kur ir te laime, galda ir maize, apgoldu ir saime. Bārni tev līdzis, muļcītu dzīvi, kāds priekšmanī rūdīs, kāds latums bija brīvi. Galda ir maize, apgoldu aizsaime. Dzīve, dzīve, kur ir te laime, galda ir maize, apgoldu aizsaime. Kā bērnība, bērnība, man tika pāri nodarīts. Es pasteidzos, tāda māti uzmeklē tuvīt. Ietus, ar rukām viņas priekšaudā. Un māte man, tā pasmējusies, teica tā. Dāja, Marija, meitenei, mūžību. Aizvesa ieldiena. Meitenei, laimīgi dzīvēs. Dāja, Marija. Šodien es tagad arī gribu pāriet pie ģimenēm, kuras tik bieži neuzstājas. Šī ģimene vispār pirmo reizi dziedās. Ižiku ģimene, tāds uzvārds nedzirdēts Priežmalē, bet īstenībā mamma nāk no Priežmales. Ir mācījusies Priežmalas pamatskolā, ir dziedājusi kādreiz Priežmalas pamatskolas vokālajā ansamblī pie skolotājas Ilonas. Mums prieks šodien viņu arī redzēt šeit. Un šodien Aina ar savu meitu Emīliju un Vasilisu arī mūs iepriecinās ar ļoti skaistu dziesmu, bet pirms viņas uzkāps uz skatuves, es gribētu paaicināt visas mammas tagad piecelties, kuras uzskata sevi par mammu. Ir tādas mammas mums šodien zālē. Kur ir mammas? Ceļamies kājās, jā. Es jau nevaru piecelties, es jau stāvu. Redziet, cik daudz mums šodien mammu ir šajā zālē. Mīļās mammas, mēs sirsnīgi jūs sveicam šodien šajos skaistajos svētkos. Ja bērni kaut kur šeit ir tuvumā, skrieniet lūdzu pie savām māmiņām. Так бывает ночью без сон.
днем, лишь под утро мама уснет. Мама, Первое слово, главное слово в каждой судьбе. Man blakus ir mana māmiņa, mīkstāk bērni visos vecumos, man tie prieki ir kūkās un cetumos, bet nāk miegs un blakus. Tu esi man, paņem mani klētī un ejam, un es aiztikšu твоя беда, когда она приходит, то приходит к нам обоим. Благословен я тобой всегда, твоя молитва, мама, скорости покроет. Lacīti, tik nebēsim šūpulī, šūpuloju bez tevi viegli, sec ar savu lagatī, aizvirmoja balta ziemas, aiziedēja vasaras, tu jau magrietiņu puški, nāc un manās rokās liec. Kam tu raudi, mamulīte, tu man šajā pasaulīte, baltiem ziediem apberama, siltiem glāstiem mīļojama, mana balta mamulīte, es tik tava atlasīte, ziedēšu pat tad, kad sniegi tavus matus apsegs liegi. Tavus matus apsegs liegi. Если бы я рисовала мир, ты была бы самой счастливой. Знаешь, как он бы тебя любил, даже больше, чем ты просила. Я бы хотела в глазах твоих только радость вечную видеть, чтобы ни люди, ни дожди не могли бы тебя обидеть. Читай по моим губам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Я шептать не устану, ты же лучше меня.
улыбалась бы чаще ты, никогда, никогда не грустила. Я бы тебе сочинила мир без одной единой слезинки. Я бы тебе дарила дни ярко-желтые, как картинки. Читай по моим губам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Я твердить не устану, ты же лучше меня. Cabalezar, a escuras leves pianaka, estela batidada, escribula toni pieruna, a esverra si sunat yakşa. Hey, te opatun sukrus, despusila tebe svistumša prije nakti. Šīs ziemas siltumus, nevarēs patāt, ja esi sapnis. Если поля, горы, реки и моря, даже небо и земля, это ты, это я. Пламя и лед, неподвижность и полет, непрерывный хоровод, все живет, все живет. Наверное, в жизни главное – семья. Я расскажу вам про себя. Моя семья большая, как цветочный сад. Много разных и прекрасных, словно великий, безупречный клад. Моя любовь им будет дарована всегда. Откуда бы я ни пришла, откуда бы я ни вернулась, ведь моя великая мечта – видеть лишь улыбки, без каких-либо забот. Видеть, как мои родители в спокойствии встречают старость. Видеть, как братья находят свой путь. Смотреть, как сестры семьями праздники встречают и как бабушки с дедушкой внуков оберегают. Они все меня растили. Или росли со мной. Моя жизнь будет им посвящена, ведь не могу я без их добра, без их надежды и заботы. Как будто с этим уходят все мои невзгоды, становятся лишь пылью,
миражом неважным. Я желаю каждому обрести свой дом, если он потерян. Мы встретим в этой жизни еще людей немало, тех, кто станут для нас теплее самого лучшего одеяла. И, возможно, когда-нибудь исполнится моя мечта, и я тоже для кого-то стану чем-то вроде кислорода. И не сможет этот кто-то без меня и дня прожить, и невозможно будет меня не любить. Как лань желает к потоку воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Жаждет душа моя, к Богу живому стремится душа. Но когда я приду, и когда я явлюсь перед лицом Что убегаешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Иисус Христос. Христос воскрес. Я знаю 3 языка. Один язык во рту, а 2 в ботинках. Поэтому мы все здесь собрались как образованные люди, люди, которые любят Бога и ближнего. И поэтому сегодня, во-первых, хочется поблагодарить уважаемую Карину за то, что она пригласила нас всех в этот красивый зал. И от нашего скромного и доброго коллектива, который находится в этих креслах, примите от нас всех этот букет. За то, что вы напоминаете нам о самом главном, о обязанности матери и обязанностях детей матерей. Когда-то одну писательницу, поэтессу спросили, кто для вас является мать? И она ответила так: для меня мать – это ангел, который приходит с неба. И мать напоминает нам о том, что есть Бог и какой Бог. И поэтому сегодня мы можем подумать, каким для нас является мать, таким же является и Бог. Во-первых, мать – это любовь. И это значит, что Бог любит нас всех через мать. И каждый раз, когда мы видим мать, она нас кормит, одевает, заботится. И мы все можем сказать, что Бог – это любовь, мать – это любовь, и нам нужно принять эту любовь в своей жизни и дарить эту любовь другим. Когда мы посмотрим на мать, если мы провинились, то каждый из нас бежит к матери и просит прощения, а мать показывает, что она милосердная и она умеет прощать. И поэтому сегодня нам также нужно подумать, как мы люди, как мы живем, какие мы дети и кого мы любим. Поэтому будем милосердны и будем друг другу прощать, как это делает Бог, как делает мать. Подумаем также, как мать себя ведет, когда нам трудно, и когда мы прибегаем к ней. И в наших глазах мать, она всемогущая, потому что она может остановить все наши беды, неприятности, злобу, которая посещает нас.
И поэтому мы также должны быть добрыми, бороться со злом и всегда нести в этот мир свет. Подумаем, какая мать еще есть. Она жизнь, которая дает жизнь не только на этой земле, но и в вечности. И поэтому сегодня, в этот день семьи и матери, будем жить так, чтобы каждый из нас в жизни мог бы услышать слова Иисуса Христа, который говорит: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Может быть, и датские люди, которые здесь присутствуют, слышали, что в свое время сказал Наполеон своему другу. Когда Наполеон сказал, услышав вопрос друга, что нужно для того, чтобы Франция была счастливой страной, а люди были счастливы. И Наполеон сказал: «Я желаю для Франции только одного, только верующих и набожных матерей. Если мать будет молиться, то Франция всегда будет крепкой страной и государством». Поэтому и сегодня, когда вы пригласили нас в этот зал, чтобы отдать честь матери, нам также нужно помолиться и подумать о Латвии, чтобы Теус Мусу и Свейцината, он год с Девом, всегда звучал в наших семьях, и тогда, когда люди приходят на концерты, которые посвящены детям, матерям, семьям, чтобы все это происходило в присутствии Бога. И только тогда наша Латвия будет святой, наша Латвия будет красивой, а жители Латвии всегда будут радостны, потому что здесь живут святые семьи, святые матери и святые дети. И в конце помолимся, как учил нас молиться Иисус Христос. Noskaidīsim Tavs mūsu sveicinātu un būs Dievam. Dieva Tava un Dēla un Svēto Gara vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, Dievs mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Gods tai ir Tavam un Dēlam un Svētajam Garam. Lūdzis par mums Svēto Dieva dzemdētājiem. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lai svētī jūs uz visus visuvarīgais Dievs, Tavs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs uz pavada, pateicība Dievam. Āmen. Nu, ar Dievu. Paldies. Šeparu māsiņas kvartets LB, jā, Katrīna un mamma, Aina, Emīlija un Vasilisa, Ucānu ģimene, 7 mazie kūkainīši, Agloniešu ģimene. Nu, paskatieties, tik daudz ģimeņu mums šodien priecēja, dāvāja prieku un, protams, krāja sirdī mīlestību. Un gaidām aplausi šiem māksliniekiem šodien. Es domāju, ka šī būs jauka tradīcija. Skaista ir šī pasaule, arī kur būtu mēs. Bet vienu gan zinu es, manis skaistākās tevi. Arī kur
vēnes. Tāds reizējs esmu es. Kad zinēs apmaiņojies, zin priekšmalē meitenes, viskaistākās meitenes dzīvo priekšmalē. Viskaistākās meitenes dzīvo akonā. Viskaistākās meitenes dzīvo Daugavpilī. Viskaistākās meitenes dzīvo Latgalē. Eva, Romā, Parīzē. Citur, kur pasaulē. Skaistules draugs nemeklē. Ar vidulēm uzbūvē. Stīšu, rūdzu buļu plēpi, smaša pildīs stilu salēti. Reiz stila, vārdus rūdzu saku, meklus rūdzu pūpju relūs. Gaidi man, ilgs sārāms tev, es jaunam, ar pili plēpi rūdzu buļie. Gaidi man, ilgs sārāms tev,